Unkosikazi wakho uthi-ke kunento afisa ukutshela yona ngisacela umlalela. Yeah. Sawubona webaba. Yabona nkosikazi njani? Ngiyaphila singezwa kunini. Angisangisele Khona mama. Yeah. Yebo baba. Yeah. Baba kunento lana engifisa ukuthi sixoxe nje. Manje kumele sixoxe sulapho bese sixoxele ekhaya. Hayi kumele sixoxe ngilana baba ngoba abantu bakwi Black Life ibona bakwazile ukuthi bengisize. Oh, hayi, ngiyalelo ke bengakuthi nenkinga mina ngake ngilaleleke. Ayisiyinkinga baba mhlawumbe uzoyithanda lento lena. Oh, hayi. Kulungile ake ngibeke indlela. Ngaphambi kokuba nje baba sixoxe-ke angithi uyabona baba ukuthi izinto zethu lapha ekhaya azisambeli kahle and sekuphela iminyaka eminingi baba izinto zingahambi kahle. Kahle nje thina siyeswela. Ngiyabona nkosikazi kodwa ke uNkulunkulu emusho kuzolunga. Akukho la ungalungi khona ukubekezela nje. Kodwa nje baba kunini silokhu sibhizi sikuyekela ezandleni zaNkulunkulu sithi kuzolunga. Kusho ukuthi uma singaphika ngalokho umuntu uyozedlula phela emhlabeni nje ehlupheka nje. Ngoba sizalwe nakho kusho ukuthi soze siyofa nakho. Hayi ngiyakuzwa wena engakubambezeli mhlawumbe ukhona wena isolution oza nayo noma ke ukungidida nje ukuthi umuntu nombono omuhle ukukhuluma nami sizobabili kodwa ke ngihloniphe lokho okwenzile ke ngilalele ukuthi Oh baba ukuzwe ngalokho okuthiwa ukuthwala baba. Angizwa. Sengisho lokho okuthiwa baba ukuthwala ukuzwe ngakho. Ukuthwala lawa ukuthathwa lento. Yebo baba kwathatha lento. Awu ngeke ngihlangana nakho nalokho mina ngizwe ukuthi into engasoze ngahlangana nawo ke mina leyo. Usho ukuthi nje baba mase kungathiwa nje thatha lento uzothola imiliyoni inyanga nenyanga ubaba nganqaba. Ngeke nje angifuni into ngoba imphumela lento ayimihle imphumela yaleyo nto leyo wakhona into ongibuza uzoyenza kanjani wena uyenzele kuphi? Hayi into encane nje lezo baba lana ngeke ngahamba ngayokwenza i-research ngalento lena ngoba phela mina baba sengikhathela ukuhlupheka ngazi noma wena ukakhathali yini. Yebo ngikuthanda ukuhlupheka kodwa ke ngokuthi umuntu uyaphefumula uyaphila siyakwazi ukulala ukhona ebhodweni noma ungafani nabanye abantu kodwa khona lokho kukhulu kukodwa. Ngithe mangenza i-research ke lapha baba kade ngiyenza khona kwase kuyabonakala ukuthi hayi engathi thina nobaba siyaqualify ukuthatha lento lena kodwa ke bathe bazodinga ukuthi kena isalukazi lesi sibe umhlatshelo. Imake ibambe lapho ke empazindini isalukazi esubani umuntu isalukazi ukhuluma ngobani? Awehlisa umoya phela baba sengisho ugogo. Ukhuluma ngobani umuntu isalukazi? Ngize ngibone nalawo matsapho nibonele mina bese nikhuluma ngesalukazi esubani? Ehlisa umoya phela baba kushiwo ugogo ukuthi angakwazi ukuthi yena ashintshe impilo zethu. Muphi ugogo? Ugogo wasekhaya baba. Umama lo ngizalayo? Yebo baba vele ugogo usekhulile baba ayibo. Uyabona ke mfazi indini. Uyabona nje suka namhlanje ngingene esinqumela akaze ngicabanga ngiyongena kusona. Bengithi umuntu ngiwangivuka nawe ukuthi uyaphila ukhuliseke kahle. Kodwa baba ufuna ungenza ichilo emzini kababa ngithi ngifa sengumuntu olahliwe yithongo sengidayise ngomuntu engashaya kuyena izinyanga eziwu9 wangodle sekusula ngodle bese ephila emhlabeni lalela ke ehlisa umoya phela baba ehlisa umoya musuka lapho umufeka ngakafiki thatha into zoba ngifuna ukubona uphumphele angikudingi angikudingi nje emzini kababa ungasondeki zokusondela ngazo ukuthi uzokwenza kanjani uthatha into zakho noma ngizoma ngifike eqala futhi ungabuseza. Hayi kahle ke baba kahle ke kusho ukuthi uvela ungangithandi phela wena. Ubulala umama ubulela mina uqobo ubulela umuzi ugogo usekhulile nje kuyafana uzothini mayivuka kusasa efile. Ngisho umjwayela ngakho ukhulela ukuthi abulawo ngokuthi uthale wena uthathe ilwana zakho ube nemali ngomzali wami. Hayi ngeke ke nami kusho ukuthi ngizohamba vele ngoba ngeke. Yini ngathwala ngowakho umama wakho wayeke mangifaki lapho. Akavelanga phela baba kulento lena kuvele wakho umama. Yini kuvele wamngavele wakho yayelaphi usize ngento yodwa nje singayisiye kude wena ngiyakwenyanya
Ngiyangizwa ukuthi Buvele ungangithandi kwasekuqaleni ngeke ukuthi ngigalekisa nosuku engakubona ngale kanti bengazi ngisheli nosathane endlini kwami mina ngisaphephile sengiyakusaba uyabona nje uma wami ngeke uzumenze lutho ngiyakutshela inkosi ngicela ukuthi uthathe imithwalo yakho uphumpele empilweni yami angifuni ukubona lwabi somuntu womfana bengalindele ke kodwa ukuthi singaze sihlukaniswe lokho ke Kathi umthakathi wakho uhamba nangemva kwami uhamba inyanga ngemva kwami uyenza amadili ukubulala umzali wami uxolo phela baba uxolo lento ngeke isihlukanise ngiyalithatha uyabona uxolo nje ufana ngamashi nokulula nenye indoda uganile njengamanje ngoba usubulala umzali wami ngicela ukuthi uphume empilweni yami ngikhathele ukuhlupheka mina nawe awuzami ukushintsha impilo nje awushintshe lutho ngikhathele manje ukuhlupheka nakho ngini right ngakho ngoba akho gazi eliyongikhalela uma ngidlule emhlabeni mina kukhona umuntu engathi mase ngihlupheka wadinga ukuthi ngibulalele ukuze ngibe right mina ngiphile nonembeza mina ongilahla insuku zaphuma yo bephela webaba yo bephela wena ngenzela into eyodwa phuma uphele empilweni yami semzini kababa ngishilo ukubona angiqalisa nokhalo waqhamuka ngiyaqalisa lokhalo waqhamuka ngalo kodwa baba ngiyaxolisa nkosi yami bengazi ukuthi kuyomosheka izinto kanje umuntu angizomthatha kanti ngilanda umthakathi kodwa baba ngiyaxolisa bengazi ukuthi nje kuyomosheka indlela alokhu uxolo lento mfaka ndini ingane ke baba sayithini ingane uyabona ukuthi ingane inekubo inoyise ongabulali ongafuni ukuthola ngabantu inomndeni wayo omukela isimo okuyiso wena ngoba ufuna into eziphambili hamba ufuna abanye abathakathi uhlukane nampaka sengisho mase sihlukana ingane ke siyenzela ingane ke baba lalela ingane nje ngishilo inekubi noyise ongafuni ukuthwala inegogo wayo inomndeni wayo ino-anti bayo inekubo elihlambulukile elihlanzekile elingaphili ngamagazi abantu wena ngoba unomushini ukubulala hazi uyofuna indoda ozokwazi nimbulale naye abazali labo ngibabulala kodwa ngiyakutshela uyesu Jehova kimi yo baba siwakhuluma kabuhlungu umphele phezulu empilweni yami angifuna ukubona yazi nje ngiyophoqa yikho ukuthi kuba khona lama processes divorce nangisafisa ukubona nje wena ngoba ngazi wamndeni wami ngizotshela ukuthini ngawo yona ingane ngizoyitshela ukuthi uhambelana ngoba igcine phela ngitshela ukuthi wenzani wena yo kodwa baba nkosemi bokofo nje nkosikazi phuma kimi ngaze ngaphelelwa ngaze ngidabo nje ngibona lokho wangitshela ngide ngaze ngibone ngidabo ngathi ngaze ngibone ngidabo nayisanga ngiphuza ngigema uya ngazi yebo baba engidakweni ke manje kufanele ngibala umzali wami ngenxa ukuthi ufuna imali uhloko bezela isimo ophila kusona kuze kube nini ufuna igazi kubeka nje ngiyakhulula mina hambe kulabo abanemali uye kubona uphume kumina ushiye nomndeni wami ushisa kwasami singizalathi ngisithanda kabi mina siyinto yonke kimi umthanda nani ngimthanda nje ngoba ekhona nje ukuba khona manje wangizala kuphelele ngoba nawe unganile nje wangithanda ngoba kukhona hayi wena uyisilima wena ngizokho ngibuza into eziningi hayi uyisilima wena foko kunini sihlupheka la uyisilima nje ngiyayivala le phone nento ngikhuluma nawe hawu uyisilima dodi ngithi ngiyacabanga la ukuthi mina nawe siphile kahle nengane yethu hayi isiphukuphuku wena bye bye hawu